Жергесін өнерпаздары тосып алыңыздар. Интермедиа номері менен Аския. Жүріңіз. Келе беріңіз. Пұтыңызды чечпейлі келе беріңіз. Мына да, келіңіз. Мына столды оңдатайын деп чақырдым сізді, ұстаке. Ушунусу чак түстө чакырыш керек бе? Ем обед кылайын деп ыстык шорпам алдыма койгондо шефим бул жака айдады да. Шорпам ыстык бойдон калды. Деген эмне болуп атат? Эмне болот эле? Келсеңиз, көрсөңүз, жанына келсеңиз. Мына үйдүн астынан камаздар өткөн сайын кыйч-кыйч, чырык-токпак эле ушу мени жеп эле бүттү. Нервим кайнап кетти. Ушуну шепте устап, неме устаке оңдоп берсеңиз. Түшүнүктүү. Камаз өткөндө кыйч-кыйч. Ооба. Камаз өтпөгөндө тынч тура берет. Ооба, таттыңыз. Анда күтүш керек. Айнан, эмнени күтөсүз? Камазды? Камазды каяктан күтөсүз? Кызык го. Столдун астында күтөм да. Өлбөдүм бай, нервим кайнап турганда каяктагы уста келип алган өлүмүн топкалайын. Ушунун астынан камазды күтчү эле. Столдун астында отурам. Камаз өткөндө кайсы жери кыйч-кыйч десе, монтип оңдоп коем. Болобу? Оппа, кантип оңдосоңуз оңдоңчу, ушунун астына кирип оңдоңчу, оңдоп койсоңуз болду мен. Ыраазымын сизге. Оңдоң. Бирок мен ачкамын. Ысык гана шорпом калып кетти да. Шорпо деп. Шорбоңуз малдын этиненби, койдун этиненби? Ролтон болчу, ролтон. Ролтон элеби? Өзүм деле пиширип берейинчи, оңдоп берейинчи деп. Буларды жолдун боюна ким үй сал деди? Баш. Ким бу? Аше! Яйнанай, астафиралла. Мен күйем обедте келбейт эле го. Окуй, ачып коюнчу. Canım, altınım. Özümün çalımda, özümün çalım. Ne oldu? Bu labet malında gelveteleniz go. Ne oldu? Atandın başı oldu. Kasımşım alıp ver. 10 kilogram özgen gülçünden alıp ver. 3 kilogram meyiz alıp ver. 4 kilogram örükten versin, işten götürülesin de. Buna, geç alıp verdim ile. Bugün yok, gitti neçelnik. Gitti mi? Gitti. Yemin zam olup kalsın dedim de canım benim, savur kıl. Emi bir ösü geldi. Biyeti çaraday, içi çanaşday. Emi men kantıp toygu zamanı. Kança kilogram gürüş alıp verem. Kança kilogram örük alıp verem. Kança kilogram meyiz alıp verem anı. Savur kılmış. Kamazыңар келеби, келбейби? Gelevi, getevi. Men işim emne? Al начальниктен қаласа келет, қаласа кетет. Алмаған не? Отчет берет дейсің бе? Отыра берем ушундай? Сен немаға сөз қайтарасың? Жоқ. Үнің жоғын ұрып кеткен mi дейм, ha? Жоқ, canım. Бүгінден баштап, үйде мен қожайынмын. Otur degende oturasın, tur degende turasın, jat degende jatasın, söyle degende söyleysің. Boptur canım. Canım. Oturayın dep kaldınız okşayt, oturup ayla mına ol. Kukunyaga var ısık çay damdap berbeyin be. Başınızda öyle orup otkandır. Çay emez. Ben seni görgüm yok. Seni. Oturam. Yok canım, otur böyle koyçu. Oturam. Otur böyle koyçu. Bar çayına gir, ben артыңан gireyim. Bar. Canım. Çayını da saçı bar. Oturbay turunuz ha, men altına çay damdap çakıra koyam ha. Canım, oturbay turunuz. Oturam mı? Oturayım mı men özüm bilem. Бұл үйде мен қожайыммын, мен. Senin айтқаныңды көріп, мына емне болды, ақыр аяғы. Deybi?
Жауап қой, жауап қой. Ой! Ой, қатын! Бас бер ақа. Canım, ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Bir gün iki oldu. Otuva. Çay içeriz de. Kimin o? Kim iken? Buna kim? Ay hiç kim yok canım, koycu. Hey! Emne oturasın? Kamaz gütüp. Emne kütüp? Kamaz. Hey! Kamaz kütkünde sağam ne bulcar? Astanovka bu. Ce trassa bu. Astanovka, trasau. Senin ne işin var? Ayalın çakırdı. Cevap koyçı, cevap. Canım, Bunu avu torpokmağa kıykır otatı. canım, Menin üyümde cevap. Kimin avu? canım. Buna kim? Canım toxtaçı. Men sizge barın düşündürüp aytıp berem. Canım, men köptön beri uqtay albay. Bir uşu moqmu kandırıp bir ergip jatayınçı dep atayın çakırgamın. Koya! Senin ne bul? Tizesine salalı elle deyip. Tizesine koyuyor de uqtata hoca. Yok canım, düşünce. Alt düşkan menin düşünüktüsün ko. Bul ortağım arkulu taptım ele bul profesyonel eken. O senin nesi profesyonel? Nesi profesyonel mı lan? Canım doktorcu düşünmeye kaldınız. Canım bul hazır özünün işi bitirip gitti. Çık beraka! Çık beraka! Çık! Gel! İşte nerede çok bu? Ne özüm geldim de. Özüm geldim, ayağım çakırdı. Ortağın aytkan eken. Canım doktorcu, Ha. hukukçu, hazır 1-2 saat işimi bitirip koyup gitti. Hey! Benim de eşiktin ardında turup duran bir işini bitirip alsın dep. Cebir 2 saat göçün aynen geleyim de. Ya ke, köçü açıksanız bir roltan ala gelince. Çapçağını. Çapçı! Bu yaktan ne olur atat bu roltan dik. Özüm geliş oğlan ben getivereyim. Git! Gitmeyin, Git! gitmeyin. Sen dağımının yolun toru otasın mı gitmeyip dep? Canım, doktorcu canım, bununday. Bul hazır, işim bitmeyince gitmeyin, ben pulum verip koyamam. Hey! Buldu! Men tekir ekemin daha saka! Çok, Men saka bekir ekemin daha! çok, Oy çırak, oy çırak, oy çırak! çok. Şimdi özüm geldim de. Çal! Takta! Sizler ağzını yıkanlar tanımaya gereksinler. Canım, doktorcu, Oy örten otam! canım, ukçum yeni, çalım. Birinciden sizin vaktiniz yok. İkinciden siz öte boşsunuz. Canım. Üçüncüden bığılgan işte siz damlıyla kılatılın. Yok canım. Bitti! Yemez canım. Elim! Özünüzü çıkarmak Çal! Cemen! Ölmek, ce kalmak. Hazır men. Özümde özüm maşinen alına taştayım. Yok canım. Bitti! Kaytarttınız ha canım. Doktor canım. Bağırıp düşündürem. Ana gitti. Getse getiversin. Gidiversin de gelme oğuz. Ha kamazga boyup taşlayın da odan. Kamazga? He. Kamazgar gelmeye koydu mu? Gelme koydu da ben bülçüragan. Hey, buna stolda onda oynayınca sen hiç çaka cılbaysın.
Oy canım. Canım kalka gitti. Canım. Tova. Bir şuruptu жақшы қатыр ішті білмейді дағы. Кетсін дейді. Мен болса ыстық шорпамды таштап келіппін. Я барем, мен деле кеттім. Чоң рахмат қол шапыңыздар. Қайрадан күлкі дүниесіне саяхат болсын. Қарақұлжа елінің өнерпаздары. Тосып алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү телекөрүүчүлөр. Бул дидарлашуубузда рухий жана духий, этика жана эстетика, философия жана социология боюнча илим поз Сарыгул Киркирек Оштун үйүнүн быйыл каймактарды өнүктүрүү жылына карата үлгүлүү үй бүлө ээси катары дидарлашабыз. Сарыгул Киркирек Ош менен көп жылдан бери чогуу жашап, көп балалуу болгон Мистакан эжедагы биз менен чогуу дидарлашат. Агай, сиз аялдарга кандай карайсыз? Мен аялдарга абдан жакшы карайм. Рахмат агай, Анткени деген бу аялдар деген дүйнө жүзүндөгү жашаган айбанаттардын эң акылдуусу болуп эсептелет. Жинди болбочу. Дүйнөнүн тең жарымын аялдар түзсө, тең жарымын эркектер түзөт. Эгерде дүйнөдө аялдар жок болсо өтө жаман болмок. Көргүлүктү көрмөксүңүр да. Анда өтө жаман болмок. Жанагы үйдөгү булар таңга жана мончок, шакеттер, билериктер, жоолуктар, ушулардын баары жок болмок. Ошондой эле жанагы мончолордогу аялдар бөлмөлөрү, чач тарачканалар, төрөтүйлөр баары жок болмок. Рахмат агай. Аялдар болбосо кандай кыйынчылыктар болмок? Ошону дагы бир аз дидарлап койсоңуз. Ооба. Эгерде аялдар жок болсо өтө жаман болмок. Анда биз үйдөгү тамак аштын баарын өзүбүз жасап, оор жумуштардын баарын өзүбүз кылмакпыз. Анан жанагы дүкөндөрдөгү өчүретте турган кемпир кесектер менен кыжылдашмакпыз. Рахмат агай, дидарыңыз озуңузда. Эгерде аялдар жок болсо, биз балдарды кайдан алмакпыз? Я. Аялдар жок болсо, биз балдарды кайдан алмакпыз? Аялдар жок болсо, биз балдарды. Аялдар жок болсо, биз балдарды. Аялдар жок болсо. Менен деп атпайды, менен да. Кайктан болмок эле. Аялдар жок болсо, биз балдарды. Биз балдарды анда бул дидар битте, кыйын дидар экен. Болуптур агай, рахмат. Аялдарга кандай мамиле жасаш керек? Аялдарга абдан жакшы мамиле жасаш керек. Атап айтканда? Атап айтканда, бакылдабай, шакылдабай, күңкүлдөбөй, мыңкылдабай, жемелебей, Кыңкылдабай дагы. кыңкылдабай, Ошондой. бүжүрөбөй. Анан жумушка эрте менен бара жатканда бетинен бир өп, кайра кечинде жумуштан келгенде да бир өп коюш керек. Рахмат агай. Эже, Сарыгул Киркирек Ош менен көп жылдан бери чогуу жашап, көп балалуу болдуңуздар. Агай менен болгон мамилеңиз кандай? Агайың менен болгон мамиле эт менен мышыктай. Аха, урматтуу телекөрүүчүлөр, ынтымактуу үйдө тамашада болот эмеспи? Эже, агай менен жашаганыңызга көп жыл болуптур. Күмүш тоюңуз да жакындап калгандыр. Кайдагы күмүш той? Ай, ушуну менен жашаганыма 3 жылдын 100 болду. Мунун биринчи аялынан 2 бала. Менин биринчи иримден 2 бала. Ортобузда бир уулубуз бар. Бирок ошого карабастан үй бүлөңүздөрдө бактылуу жашоо, ынтымак. Ушуну мененби?
ушуну менен ынтымак ба? Балекетинде ынтымак ба? Жана айтып атам го, биринчи аялынан алган 2 баласы менен менин биринчи эримдеги 2 бала менен жатташып алып мушташыдай. Анан жанагы ортодогу байкошубузду мунун балдары менен ай жатташып алып уруп салышатай. Мунун балдары өзүнчө эле чочколордай. Кечиресиз эже. Чочколор. Томураңдаган торомпойлорду келтирасыз го. Балекетине торомпойбу? Bunun baldarı atasın tartkan çoçkolor. Mına şunday. Akmak! Yemine. Sen ne de bulacağım zaten? Yemine de atam, uğu atasın da. Ha. Ya! Yemine. Kana. Kaşayıp günde jasasın. Жазып кыйдаттың ба сен, а? Сен жакшы болсуң. Жанагы Өзгөрдүктүн арасынын алдындагы чөчөп аткан катының менен Музакидеги Наливени карашыбыра суусун ташыган каты менен жакшылыктан жашайбы? Ey nadan! Sen jakşı olsang. Sen jakşı olsang. Janagı krasный маяктагы алып сатар содагер күйөөң менен жана Куршаптагы эриң сен таштап кетмек беле, я. Белиңи сындырып ийин, я. Сиздер өз алдыңыздар чале. Дидарлашып кеттіңіздер да, ағай. Қолыңыздардағы тұрған сценарий бойынша дидарлашалық, ағай. Қан ағай, жүріңіз. Жүрің, ағай, жүрің. Жүрің, ағай. Ағай, жүрің. Жүргіттен жетпей ғана қалдың да? Сен нече боласың? Бәлі ашып қалдың. Эже, ағай, жылмайғанды ұмытпаңыздар. Эже, мына қолыңыздардағы тұрған сценарий бойынша дидарлашалық. Жылмая берелі ме? Әлбетте жылмайғанды ұмытпаңыздар. Ағай, эже менен болған мамилеңіз қандай? Uşu кезге чейин бири-бирибизди сен деген жаны меселе. Эже? Мен кім дегенде бұл дің дебей отырады. Ағай? Шындай. Мен дыңды сен бұл кым деп кайып айталы? О, қандай сонын, қандай ғана ынтымақты үй білі. Кечиресиз эжей. Жанагы урушкан жерин эмне кылабыз? Ай, ал жерін ойлонбо, ал жерін кыркып коебуз. Кана. О, қандай сонын, қандай ғана ынтымақты үй білі. Ағай, азыркы мына быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылына карата келечектин жаштары болгон жаштарга кандай каалоо тилек каалайсыз? Бул келечектин ээлери болгон жаштарга, келечектеги үйлөнүп, жаңы үйлөнгөн жаш жубайларга ынтымак жана ынтымак кааламакмын. Демек, азыркы мына залда отурган жаңы үйлөнгөн жаш жубайларга мына өзүңүздөрдүн жашооңуздардагыдай жашоону каалай турбайсыздарбы? Албетте, албетте. Ооба. Ай экөөбүздөй ынтымактуу, үлгүлүү үй бүлө болсо кандай жакшы. Баарына үлгүлүү үй бүлө болсун дейбиз экөөбүздөй, а? Демек, акындар айткандай, азыркы шайыр жаштарга ой, өзүңдөй гана болсун. Кана эже агай, жүрүңүздөр ушу жылмайган боюнча жүрө бериңиздер. Калган эмебизди тигил жактан улантсак. Канаке, жүрүңүздөр.